Yes, munyemerere nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza ikaze kuri mwese. Uyu munsi turi kuwa gatandatu ni tariki 22 z'ukwezi kwa 11 muri uyu mwaka w'2025. Twinjiye makuru yo muri iki gitondo rero na makuru agiye kwitsa no kwibanda ku mirongo y'urugamba. Muri iki gitondo abasore ba General Makenga baciye impaka muri Uviraho bagabweho ibitero bakaba abihesheje kuzo babisubiza inyuma hakoreshejwe intwaro ziremereye cyane. Uraza gusobanukirwa neza uko ibi byagenze. Hanyuma kandi nyuma yuko indege za Sukhoi 25 zo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC zirashemikenye, ubu zagabye ibitero bikomeye cyane muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaza kandi kukubwira yuko muri Masisi isasu ririmo kuvuza ubuhuha hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo ahitwa Kibanda. Muri aya makuru kandi ndakubwira ko muri Kivu y'Amajyepfo imirwano y'ikaze yongeye kubura hagati ya Twirwano na Wazalendo mu Minembwe. Muri MONUSCO byagenze gute? Abagabo bo muri MONUSCO bongeye kwamagana igitero kabutindi cya ADF ahitwa Irubero, dore ko ngo abasaga 20 abasaga ni ukuvuga ngo abasaga 89 bose baguye muri iki gitero. Turaza kubirambura nabyo muri aya makuru kandi ndaza kukubwira ko muri turi uwitwa Amos Baraka uyafatwaga nk'ikiyebe gikuru cyo muri uyu mutwe w'inyeshyamba za Zaire. Amakuru aravuga ko rero yamaze gupfa, yapfiriye. Uraza kubisobanukirwa byose hano ku Ibendera TV. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV rero ni munyemerere nongere mbahe ikaze aho muherereye, abaherereye mu bice bitandukanye mu Rwanda y'ikaze, abaherereye mu bihugu bitandukanye nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Burundi, Bugande, Kenya, Tanzania, Zambia, Sudan na Malawi. Ikaze kuri chano yanyu Ibendera TV. Abaherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika namwe ikaze, abari mu Bushinwa, bari muri Australia, bari mu Butaliyani, abari muri Norvege no mu Bubiligi namwe ikaze. Amakuru atugeraho kandi hari abantu bo muri Qatar namwe mwamaze kutubwira ko mudukurikira. Mwese mbahaye ikaze kuri chano yanyu Ibendera TV. Ni munyemerere rero ibintu tubigenze gutya, ubundi mukanya ngaruke twinjira n'aya makuru ku buryo burambuye. Niba wamaze kugera hano nyemerera unerekereho like yawe hasi aho ngaho rabugize neza. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, twinjiye muri aya makuru rero nta nduru nta mujinya. Ubwo abafite ubukwe uyu munsi tubonereho no kubifuriza kuza kugira ibirori byiza. Ufite izindi gahunda namwe mugire gahunda nziza. Hanyuma ariko niba utari wakora subscribe hano ku Ibendera TV ungiriye neza wayikora. Ndashaka like nibura 500 uyu munsi, kandi mu nkundire muzime rwose mu rukundo musanzwe mungaragariza. Muri iki gitondo rero abasore ba General Makenga bongeye guca impaka bakora agashya muri Kivu y'Amajyepfo muri uyu mujyi wa Uvira. Ndagira ngo nkubwire ko imirwano bongeye kwitwaramo neza cyane, bakaba byose bagabwaho ibitero n'abarwanyi b'intare n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, ariko bakaba barimo kubyitwaramo mu buryo bukomeye cyane. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi ahitwa Kasenga na Murongwe hongeye kugabwa ibitero kuri aba barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC, Wazalendo, igisirikare cy'u Burundi. Bakaba bongeye kugaba ibitero ku barwanyi b'umutwe wa M23. muri iyo misozi yo mu bice bya Uvira rero hakaba amasasu yongeye kuharamukira cyane,
aho bivugwa yuko ngo abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo baje kurasana n'aba barwanyi b'intare za Sarambwe. Biza kurangira rero ngo bibaye ngombwa ko abarwanyi bo ku ruhande rw'intare za Sarambwe batangira gukoresha intwaro ziremereye. Ibifaru hano ngo babikoresheje bari kura imizinga y'amasasu menshi cyane, amabombe nayo ngo bayateye. Biza kurangira rero habayeho igisa no guca intege abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Amakuru uduheruka mu kanya ubwo anateguraga aya makuru, imboni yacu iherereye aha mujyi wa Uvira yatubwiraga yuko kugeza ubu ngubu amasasu akirimo kumvikana, ariko ngo ntago bimeze nk'uko byatangiye, dore ko ari amasasu ngo yatangiye kumvikana mu rukerera rw'isaa 10 zo muri iki gitondo. Amakuru aturuka mu baturage batuye mu duce twa Kavimvira, Kasenga na Murongwe baravuga ko imirwano ngo yatangiye hagana ku isaa 10 zo muri iki gitondo, ubwo ngo ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo zagabagaye ibitero abagamije kwirukana abarwanyi abama 23 muri ibi bice. Kugeza ubu ngubu rero urugamba rurimo kugenda rugabanya imbaraga, ariko kandi bikavugwa yuko n'ubundi ngo ahangaha ibyaho bitari byarangira. Reka twerekeze rero mu bijyanye n'iyi nkuru ya Sukhoi 25 yongeye kukameza nyuma ya mikenke Sukhoi 25 ya FARDC yerekeje muri Masisi. Mbere yo kubabwira ariko ko byifashe muri Masisi, ni munyemerere mbanze mbabwire uko byagenze muri mikenke ku munsi w'ejo, aho iyi drone yabanjirije ikaza kuhava yerekeza hehe muri Masisi. Ku manywa yo ku munsi w'ejo kuwa gatanu tariki 21 Ugushyingo muri uyu mwaka, indege y'intambara yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC yarashe mu duce twa Mikenke na Rwitsankuku duherereye mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu masaa 6:45 nibwo iyi ndege yarashe muri utu duce twombi. Kugeza ubu ngo ntiharamenyekana niba hari ababa baguye muri aya masasu y'iyi ndege kugeza ubu, ariko ngo igikuba cyo cyamaze gucika mu baturage ubwoba ni bwose. Nyuma yo gukora amahano rero iyi ndege ngo yahise igana mu bice bya Karemi mu ntara ya Tanganyika. Ni nyuma yuko kuwa kane tariki 20 Ugushyingo Sukhoi 25 zari ziriwe zizenguruka mu kirere cya Minembwe zineka aho bagomba kurasa, ndetse amakuru akavuga ko izi drone zaturukaga i Bujumbura mu Burundi ku mugoroba wo ku munsi w'ejo kuwa gatanu tariki 21 Ugushyingo muri uyu mwaka. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagabye ibitero simusiga mu gace ka Amahanga ho muri teritwari ya Masisi bakoresheje izi ndege z'intambara. N'ubundi izi ndege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 zarashe muri kariya gace nyuma y'uko amasaha n'ubundi zari zikomotse muri Kivu y'Amajyepfo. Agace k'Amahanga karashwemo rero kari kamazemo iminsi imirwano ikaze hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. N'imirwano ikomeje kubera mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe umuyobozi w'ikirenga wa Qatar ni Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani ari mu ruzinduko muri iki gihugu mu bimujyanye, kandi ngo harimo ibijyanye no kurebera hamwe uko iki gihugu cyakongera kugarukamo amahoro. Kugeza ubu rero Sukhoi zikaba zakamejeje abaturage muri Masisi ubwoba ngo ni bwose. Amakuru akavuga yuko ngo harimo n'abamaze kugenda bahunga abagasiga ingo zabo muri Masisi. Tukiriyo kandi reka mbabwire ko isasu ririmo kuvuza hagati ya Alliance Fleuve Congo na 23
barimo gusekurana na Wazalendo ahitwa Kibanda. Imirwano hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo yongeye kubura Kibanda, ni mu murenge wa Sobanyungu, ni muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano muri Warikare aravuga ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze iminsi 3 bakanganye n'izi ndwanyi zo muri Wazalendo, bakaba rero ngo Wazalendo baragabye ibitero ku birindiro by'intare za Sarambwe ahitwa Ikibanda. Intwaro ziremereye n'izoroheje rero ngo zongeye kuburwa ndetse ngo zikaba zirimo gukoreshwa ku mpande zombi, ibintu byateye ubwoba bukabije mu baturage ba Kibanda no mu midugudu ihakikije. Amakuru atangazwa aravuga ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye guhanganira n'izi Wazalendo Ikibanda baturutse ahitwa Ikasopo, hamwe mu hari ibirindiro by'intare za Sarambwe bikomeye. Kibanda ni mu birometero 3 gusa uvuye Muhimba, mudugudu wa mbere wa teritwari ya Warikare ku muhanda wa Nyabyondo Kasopo Kimuwa Noto. Abarwanyi b'intare za Sarambwe nibigarurira Kibanda bishobora kuba amahirwe yo gutera imbere berekeza Kimuwa na Noto, ibice biri mu mboni z'abarwanyi b'intare za Sarambwe ariko kugeza ubu bikiri mu maboko y'uruhande rwa leta ya Kongo. Amakuru kandi aravuga ko abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo nyuma yo kwerekeza imitutu y'imbunda zabo ahangaha n'ubundi ngo gahunda no gukomeza aberekeza muri bice bya Noto na Kimuwa muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyemerera nkubwire ko imirwano ikaze yongeye kubura hagati ya Twirwanaho na Wazalendo mu Minembwe. Ni imirwano ikaze yongeye kubura mu nkengero za Minembwe, ni muri Fizi muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakimbirane yahanganishije impande zombi ari kuba hagati ya Twirwaneho na bafatanyije n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, bakaba rero bongeye guhangana na Wazalendo bamaze igihe binjijwe mu ngabo za leta ya Kongo FARDC. Umuvugizi wa Wazalendo yatangaje ko mu gitondo cyo ku munsi w'ejo AFC Twirwaneho 23 mu kwica amasezerano ya Doha ngo hagabwe ibitero bya Kinyokwe cyangwa se bya bikomeye. Abagaba rero ibitero ahitwa Kinyokwe, ahitwa Atibyangoma na Akwashaburi, biri ni birindiro cyangwa se ni bice biri mu misozi miremire yo mu majyepfo ya Minembwe. Ku rundi ruhande ariko abarwanyi ba Wazalendo bo kwa biroze bishambuke bayobowe na General Delphin Karembe Ngoma Nzito bakaba batangaje ko bakomeje guhagarara ku mirongo y'urugamba ngo nta gusubira inyuma. Kugeza ubu rero ibintu byo muri Minembwe bikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru nyuma yuko izi mpande zombi n'ubundi zikomeje gusekuranira mu bice bitandukanye ahangaha. Reka mabwire kandi ko abarwanyi ba MONUSCO bamaganye igitero cya ADF i Rubero. Umutwe w'ingabo z'umuryango w'abibumbye ushinzwe kugarura umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO wageneye iki gihugu ubutumwa bukarishye nyuma y'ibitero byagabwe n'umutwe witwaje intwaro wa ADF usanzwe ufitanye isano n'umutwe wa leta ya Kisilamu. Ku itariki ya 13 na 19 Ugushyingo muri uyu mwaka ADF yagabye ibitero byinshi mu karere ka Rubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, abikurikirwa n'ubwicanyi bukabije n'icuraburindi ry'ubuzima bw'abaturage basanzwe babayeho mu kaga. MONUSCO itangaza ko amakuru imaze kubona yerekana ko mu bice bya Bapere na Baswaga abaturage 89 bose barishwe, bakaba barimo
nibura abagore 20 ndetse n'umubare utaramenyekana neza w'abana. Mu gace ka Byambwe abantu 17 barimo abagore bari barwariye mu kigo nderabuzima cya Kiliziya Gatolika barishwe mu buryo bwa kinyamaswa, naho inyubako enye zari zirimo abarwayi nazo ziratwikwa. Izindi ntara zahuye n'ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi zirimo Mabiyango, Tunarudi, Sambasa, Acuca na Butsiri, aho habaye ubwambuzi, gushimuta abaturage, gutwika amazu no gusenya ibyabo, mu gihe abaturage basanzwe bahanganye n'ikibazo cy'ubutabazi gikunze kuvugwa muri ako karere. Mu itangazo MONUSCO bashyize ahagaragara rero bagira bati turihanganisha imiryango yabuze ababo kandi twifatanyije n'abaturage bahungabanyijwe n'ibi bikorwa by'iterabwoba. Ibikorwa byo kwica abasivile cyane cyane mu bigo nderabuzima bishobora gufatwa nk'ibyaha by'intambara ndetse n'igihano gihanirwa n'amategeko mpuzamahanga ahana ibyaha ndengakamere. Bwana Bruno Remarquis uhagarariye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Kongo akaba n'umuyobozi w'agateganyo wa MONUSCO yasabye ko inzego za leta ya Kongo zikora iperereza ryigenga kandi rifite imbaraga rikurikije amategeko kugira ngo abakoze ibi byaha bamenyekane kandi bahanwe. Muri turi uwitwa Amos Baraka, uyu afatwa nk'ikihebe kabutindi. Uyu amakuru aravuga yuko yamaze gupfa akaba ngo yaguye i Kampala muri Uganda. Amakuru avuga yuko uyu nguyu yari ikihebe gikuru kandi gikomeye gikuriye inyeshyamba za Groupe Zaire. Uyu Amos Baraka n'umwe mu bayobozi bari bakomeye b'umutwe wa Zaire, akaba amakuru avuga yuko ngo yapfiriye mu manuka y'imodoka mu ijoro ryo ku munsi w'ejo bundi kuwa kane rishyira ku munsi w'ejo kuwa gatanu akagwa i Kampala muri Uganda. Amakuru aturuka mu muryango we no mu bo bakoranaga hamya ko yimanuka ngo yabereye ahitwa Buguma hagana saa 9 z'ijoro ku munsi w'ejo bundi kuwa kane. Abatanga buhamya bavuga ko Baraka yari kumwe na bamwe mu bo bari bafatanyije mu bikorwa bya buri munsi bari mu rugendo ubwo iyi mpanuka yabaga. Urupfu rwe ruje mu gihe intara turi ukomeje kugarizwa n'umutekano muke bitewe n'imitwe yitwaje intwaro ikomeje guhungabanya umutekano mu gace ka Jugu na Khandi. Umunsi umwe mbere y'urupfu rwe ingabo za leta ya Kongo zari zatangaje ko zataye muri yombi undi wo muryango wa hafi w'umutwe wa Zaire muri ako gace. Ibintu byafashwe nk'inkuru ikomeye mu rwego rw'umutekano. Icyo gikorwa gishobora kugira ingaruka zikomeye ku mutwe wa Zaire kuko Amos Baraka ngo yari umwe mu bayobozi bawo b'ingenzi bakomeye kandi ngo akaba yafatwaga nk'ikihebe muri izi nyeshyamba. Ngibyo rero ko byifashe amakuru yo muri iki gitondo. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, munyemerero nongere mbibutse niba bamaze kugera hano nyemerera unkorere like yawe rwose, ntuze kuvanga utankoreye like. Niba aribwo bwa mbere ugeze aho nyemerere unkorere subscribe, mu gihe ukora subscribe kandi no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera uraba ugize neza sana. Reka rero amunyemerere tugane ku musozo w'aya makuru. Mbashimire cyane, nitwa Umukada ni ku Ibendera TV. Mbifurize kugira amahoro n'amahirwe. Ikindi kandi cyangombwa kandi icy'agaciro no kubabwira ngo Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe no kubarinda. Ubundi gahunda za Ibendera TV zo zirakomeza.